дар ягон ҷои хатое ки дар ягон ҷои беэътиноӣ кардем ки фарзанди мо тавонист ба ин роҳ равад. Барои ҳамин мо кӯшиш кунем ки анамо меҳру муҳаббати фарзанду модариро байни ҳамдигар, эҳтироми фарзанд нисбати модарон ва он меҳру муҳаббати модарӣ нисбати фарзандон бисёр баланд бардошта шавад. кӯшишҳои зиёд карда истодем. ҳамаи худатон аз медонед ки имрӯз занону духтарони мо дар Сурия ҳастанд, модарон ва чӣ хел ки маълима дар маърузашон гуфтанд, бо ташаббуси мардум мутаассифона боваи мардум дар ҳамон масалан агар ки як-ду нафар бо хоҳиши худаш набошад, дигар ҳама бо ҳамин ташаббуси мардум бурда шудагӣ ҳастанд, то ҳатто оилавӣ. معلما حداقل گفته میتونند که بیشتر از کدام منطقه ها هستند همین نفرانی که رفتن زنان دختران در نظر دارم از ولایت متاسفانه از ولایت خطلان خیلی هستند، از ناحیه فرخار، بختر مثلا هستند که ما در آنجا کاربری کردیم، از ولایت سوخت از ناحیه اسفره بابا جان غفورov هستند و استرافشان هستند و هستند از ناحیه توبه جمهوری که متاسفانه امروز زنان مادران ما و خصوص جوان دختران امروز هستند و خیلی هم باعث افسوس است که البته اونها خیلی پشیمانند، لیکن راههای برگرداندن آنها خیلی مشکل است.